pali ni mulenji kuno kwitu kuno ni mulenji inu kungawa mhanya panji usiku kweni hapa natuwakanizi na sumu namba 332 yoikimbika na wa Jesi Nyagondwe musumu za Ukristo. Hizi zikawa sumu za kutenga onanga asekuliwo ba maikolo asekulwana wa mkamanga omubekimbiranga kusisepi so nate panyake tuiskanikoso na mweso ngana ine sumu hii kuntuiskira sumu hii zina nda Rekani Kusuzgika ntangwanika ni zinandi kwa nyimbo ya leo ndoa za kupambana mwakuti palatimbako sumu za Yehova nyimbo zinandi zikutovwira mu mtima so kuimba na chikomezo cha kuti na mweso mutu iskengeko ngana umu hii isumu kuntuiskira ni Rekani Kusuzgika sumu namba 332 musumu za Ukristo za mchitumbuka za Synod ya Livingstone ya CCP so sumu ikuti Rekani Kusuzgika na vintu vya pachalo musekerere kuti tamkwimba kwa Yesu tamkwimba kwa Yesu muponoski witu tamkwimba kwa Yesu mtose tamkukundwa mugajivikiranga usambazi pachalo fufuzi na mulosyo avikupalanya tamkwimba kwa Yesu amuponoski witu tamkwimba kwa Yesu atose tankukundwa kweni mujivikire usambazi kuchanya uko walikuruta achilongosi winu tamkwimba kwa Yesu amuponoski witu tamkwimba kwa Yesu atose tamkukundwa valiposo valwani pawalo na mukati Yesu mutijalile atamkumwimbirani tamkwimba kwa Yesu amuponoski witu tamkwimba kwa Yesu atose tamkukundwa viliposo vitima vinyake ndya uheni fumu mutisutule akuvalwani awa tamkwimba kwa Yesu amuponoski witu tamkwimba kwa Yesu atose tamkukundwa. Amen. Hii sumu ikunikumbusha 1998 pa Mzuzu Upper Stadium ukiza muntu evangelist Ronald Bonke mwanyeke panyake mungamanya ikoni Bonke wakiza ku Malawi wakenderanga mu Africa soka za Afrika nako ku Malawi pa Mzuzu Upper Stadium wakazakiza Bonke hapo va Roger Nkwazi vakazakimba sumu Rekani Kusuzgika na vintu vya pachalo ikunikumbusha chomene vachiponde wa sekulu iyo va maikolo wa sekulu vane wa mkamanga kweniso nyingo 1988 hapo Ronald Bonke wakiza hapo va Roger Nkwazi vakazakimba na chikomezo
sati namwe panyake moto isikika yewo yewo wanyangwa timanyani northerners